Совет бірлігінің екі дефа қараманы Аметхан Султан Қырым татар халқының en büyük gururıdır. Onun ömrü, cenkever yolu ve uçuş sınav faaliyeti hakkında bu muzey hikaye etti. 1993 senesi Alupka Medeniyet Evi'nde muzey eksponatlarının resmi açılışı olup geçti. Şu vakittan beri bu yerde çok yanı ve meraklı eşyalar peyda oldu. Здесь экспонаты, вы видите, это поздравительные адреса, которые Аметхану вручали в 50-летие в 1970 году. Также грамота, которую ему вручили в ГДР за пребывание на 25-летие объединения в ГДР, где служили советские солдаты, так скажем, призывники. И в честь пребывания Аметхана Султана в Германии была выпущена специально вот эта медаль с изображением Аметхана Султана, которую вручали лучшим летчикам. Вот такая же медаль есть и у Иосифа Кобзона. 2001 senesi muzey Kırım Tatar Sanat Müziği'nin bölüğü oldu. 2005 senesinden başlap ise 10 yıl devamında müdür vazifesinde Mustafa Mustafaev çalıştı. 19. asırga ait olgan Nikolskaya Grafinyanın yazlık evinin kıyafeti bütünley değişti. Muzey çok kıymetli bahşişlarının sahibi oldu. Это Ла-7 1944 года, по конец войны, на котором летал Аметхан Султан. Правда, эти звездочки и так далее у него не были. Он был очень скромный человек, не гордился такими вещами. Но именно орел, только на голубом фоне и коричневый настоящий желтоглазый орел, потому что должен желтого цвета быть как глаз, это действительно было сделано в честь Аметхан Султана. Этот самолет мы получили в дар после завершения фильма Аметхана Султана «Хайтарма» в дар нашему музею. Amethan Sultan'ın kahramanlığını öğrenuf Mustafa Mustafaev'nin ömür işi oldu. Bugünkü programımızda ise bu tədqiqatlarla tanış olacaksınız. Akşam şerifleriniz hayırlı olsun, hürmetli teleseyirciler. Efirde Milli Kaygılar programması. Ve bizim bugünkü musafirimiz Kırım Tatar Medeni Tarihi Mirası Müzeyinin ilmi hadimi Mustafa Ağa Mustafaev'dir. Stüdyamızga hoş geldiniz Mustafa Ağa. Selam. Aleyküm selam. Mustafa Ağa, siz çaskılı insansız. Kırımda doğdunuz, Kırımga qayttınız. Ana bu doğan yeriniz hakkında bir kaç laf tarifleseniz. İşte buna men uruş aldına doğdum. Anam Dereköylü, babam Huş'ta. Menden birkaç yaşta büyük tatam var edi. O maço haytaydı, o Huş için, geçken meseleler için. Потому что ma tekaran ağrıca geldi. Yolda anam kaldı. Sürgünlükte. Sürgünlükte. Meni kurtardı, o'zi kaldı. Rahmet olsun. Onun beraber dedim, son babam tapkan son bizni aldı. Xalq bilgen son mana bu koyunu yakacağın dağga kaçkan var partizanlarga. Уже topegi kursaka ko'tarilganda Kermen tarafga men ag'ogan. Men ag'oganda anam uyana. Anam uyanganın beraber bir kereden bakanda yoldan уже немселер цепочкой көтеріледі. Bir kereden xalqqa, hepsi xalq dağga kaçады, onun beraber mana. Benim ag'oganim ondan bir yardım xalqqa olgan. Mana bir daqiqa o'zing tushir. Sen mana 4 yaşlı bolasın da. Ana diyecek olasın, ana yok. O sesin büyük adam olasın. Ana diyecek olasın, yeni ana yok. Onun için bekarım istedim arkadaşlar. Gerçekten de ağır. Ama kene de sizin Allah Teala seviyorken Mustafa Ağa. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Ömrünüz öyle bir faaliyetke tolu. Siz halkımızga çoktan çok fayda getiresiz. Allah sağlığınızın versin. Sağ ol. Ali oku yurtunuz hakkında. Men bilem ki siz tarih ve coğrafya degen fenler boyunca mütehassıs olganınızını
Olema, qaysi şehirde? Dedom bitti, babam geldi aldı. Mektepke bardık, mektep bitirdim Allah'a şükür. 8. klas olganda gerek oldu. Школа рабочей молодежи деген бар еді mesele ona. Geçtim anda, kırdım işke, бар еді бізде анда топографическая партия. Нивелировка япывайды, триангуляция. В общем, короче говоря, мы был ГУГК СССР, Главное управление геодезии и картографии СССР, карта япывайды командир Янов. Она onda çalışma. 8. 9. 10. класс. Эмиш, эм geçti. Ну, конечно, бала еще sayılıydı da. Хотя өзім самостоятельно нивелировка yapıyordum. Andan kelgen son, akılıma düştü, anda institutқа кірмeye. Келеміз анда, өз достарымен лафете endinete кіреміз бірінші экзамен. 5. Келеміз екінші экзаменге. O da 5. 2. 2. Келем бұны алдына бұлайды. Слушай, как понимать? Ты ведь самостоятельно нивелировку проводил, а бізде как раз идет триангуляционные инструменты. Именно нивелировчина, научина, анда бұнда. Назолды? Мен дейін білмеймін. Видимо, бара анда... Шашмалағандырсыз бе? Йо. Бара анда ожаларына, анда бұнда башай көтерме меселен. Біреуі яваштан бұны айта. А ты обратил внимание на 5 пункт его паспорта? Біз анда отрядта çalışқанда, видимо, о малде даже ақмыс yok еді, потому что бізге берерлер топографическую карту. Бұға топографическая картада бұнда yazылған совершенно секретно, учтане звезда қойылған меселе ондайын шей. Қайтам Фергана қоншымыз, достым, анда бұнда көрішеміз. Бұда армиядан қайта. Армиядан қайта Наманганда музыкальный училище оқиды. Екінші студентін, екінші курсын студенті. Олен, ясен тоқтаса, ясен домда духовой оркестрде мұна Рамитле Ильяс Темиржи бақшыш. Bizim руководитель еді духовой оркестрде. Кеттік пробы yapma. Келдім анда, aldım klarnetin tekaran çaldım. Ой, молодец, bir kereden зачислять yaptı var. Октябрь ayında уже. İşte okuduk, bitirdim muzikal училищені. Son jibirler bizim dekada Karakovской культуры в Москве geçmek gerek. Anda bu var toplay simfonistский orkestr. Samarkand'dan geleler, Taşkent'ten geleler, anda Termiz'den her bir yerden. Özbekistan çok yerlerinden. Simfonistский orkestrge en az 40-45 adam gerek. Yok, yetişmeyi. Tam buradan çağıra var bizim ministerstva, mına şey kakılma var. Oturamız hepimiz mınamdayın. Utubergen Atı Muratoviç ministr. Bizge baxa bundayın. Ты, ойнақ поедешь, Рабинов edemedi. Ты, Хаджили поедешь. Ты, Мабаха, Перуни поедешь. Первую школу открывать. Onun beraber ondaydı olup şeydi. Мектеп açmağa da kısmet oldu. Ana. 2 Avgust ayı 62. senesi ben уже mektep direktörüydüm. Müzikal mektebin direktörü. Naz olmasa Allah'a şükür. Açtık, işlettik, yaptık. Bir yıl geçti. Endi babam Fergana'da. Yaşı büyük endi. Men tapanda bir chetke. Daima ko're bir kere bu meselenin büyük kızı 10. klasta okuy. Ruslan tatam oğlu babam 5. klastaydı o böyle. İkisini libereler mağanda. Bu ma aş yapacak, yardım edecek, bu da benimle beraber okuyacak. Onunla beraber daha bir yıl geçirdik. En küçük oğlu men. Evet. Son bakım körem bir konu Крем министрге айтам, я увольняюсь. Son bu mayda. Подготовь себе замену и потом, пожалуйста. Onda yapan prikaz verirler, военкоматтан bir kereden ketemiz armaya. O zaman. On bana çıktım armaya, o da çıktım Baku. Güzel, sıcak yerge. Onda nasıl olmazsa bizimki uşağın kalkandı. Doğru. Onda aytması bek uzakaman mesele, no anda da o yardım etti. Andijan'dan Enanov Enver. Понимаете? Инструктор политотдела. Bu Baxa Korea, я уже кандидат партии. Baxa Korea документlerin
Endi Mustafa Seydametович, endi bu Tatarda bu Evet. yüreği ana көрме. Keli, где? В наряде. Haydi hayda. İkinci sefer yine keli, в наряде. Bu Dayan Albayev keli naryadga. Ну, бақытқа ордық, бір кереден таныдық, етіміз таянды. Мен 4 yıl geçirdim armия барма, почти ondan, даже 1 yıl büyük edім, o malde geç geldim armия. Bu bir kereden aldı meni anda bunda. Ağa, ya ondayın службаның başı olma mülkünde gül, sen için? Ya men dedim, yan mülkünde gül. Ya niçin seni vakit naryadta? Men dedim, ya ne yapayım, bana jibereler men baram. Jibereler ben baram. Bir tur kabahat olmaydı. Bir tanesi doktor. Ну, стоматолог. Evet. O adda военный kafedra yok. Bir tanesi men mektep direktörü. Ama старшинамыз 4 yaşında, 4 klas образованиясы, фамилиясы да Уйсы еді. Açıklana видимо, ты директор, ты врач, ana біздің онмен кетем, он еді. Başka bir. Son birden Nanov келіп bunun ayta, слушай, ты давай кончай там земляка моего почту до себе. Bu yine de toxtamay. Bunda уже biz başladık endi KGC orkestrге, anladık. Armyan как раз 50 yıl Кашаида, по-моему, фамилиясы. O baravar начальник политотделге, старшинаны çağıravar. Ya mende adam, ya mende adam yok. Evet. Ne yapayım bana yibirim dedi. Aynen öyle adam yok dedi. Ты замёс, его наряд. Ondan beraber kurtardı var. Son Cafer'de mobilizasyon yaptı, beni rekomendasyon yaptı o yerine. Officerski звание verirler, ondan işte gittik. Son kayıttım. Bizde Baredan'da Nadirşin, Cahangir Ahmedovич hakkında var. Sağ olsun, adam sağ olsa Mustafa. Ну что ты все время ноешь? Ya men toxtamay babamdan telegram alam. Evet. Bu Kıyın mesele o. Evet. 86 yaşında adam degirmenge çıkıp da yüzüm tutarma çıkı. Anavda tobunun işi. Babam yıkıla. Анаудан хаста яда. Вы понимаете, отец в таком состоянии. Ну что делать? Ну разрешите. Проведем 50-летие о Мальде советской власти. И, пожалуйста, я тебя демобилизую. Я тебя демобилизую с такими документами, что ты в Ялту приедешь, тебя в Ялту в горком возьмут дейдам. Ну, назвал маса, в общем, короче, мен уговорить автом. Еберді, ama документlerden de, мынандай конверт içine, видимо, yazgan. Использовать на партийно-административной работе. Ondan geldim. Ne güzel. Ana geldim. O ak yol. Ну, aldılar men tanışlar, böylelerinde mektepke çalışam. Andan birden endi olduğundan mesele bizim direktör ketdi, Министерство культура çağırdılar. Bir kereden только Мустафаев за место меня останется. Son bunda da garkom baka dokumentin. Ondan olup 72. senesi 14. dekabr men direktör şkola oldum işte. Müzikal şkola. Son 74'te Samarkand'da, Nukus'ta, Taşkent'te, Fergana'da, 4 şehirde постановление ЦК çıktı об открытии школы искусств. Onunla beraber sağ olsun, bana şimdi bilesiniz, Mahmut Çorlu. Evet. Ana birinci mektepke gelip изобразительное отделение beraber çalışkan menen Mahmut. Barede'den bizden de Başov Evgeniy Pavlovich yardım eteydi. Son Karakorin o da yardım eteydi. Ну, naz olmasa açtık. Endi özümüzün binamız bek büyük değil, выставканы yapacak olamaz Dom Kulturi номер 1 Fergana'da. Endi yaptık ana nemenin her şeyin. Geldik Taşkent'e, ministerge kirdik. Bunu приглашать yapamız выставка. Bütün Özbekistan içine bir tane bizim mektep açıldı. Ondan beraber ne aytacak olam? Mana хотя Mahmut bitirdi Novosibirskую konservatoriyu. Muzikavet. Но mana bu meselenin именно национальная культура, bu meselenin видимо babalıktan anası babası Vardır onda, doğru. Ana onun başladı da ozu okup
Эм бізде дез берді. Бір күні крема кабинетке, Мустафа, мынандай. Енді бар еді льготное обучение, бесплатное. Бір бала сирота. Бір вақытта қылма бар еді, бақша қылымдан шықты шыник. Анауын дей, на бесплатное обучение переведите, я уже приказ берілді. Сон бірден, айдай мамыт, яқшы дедім, қойдым бұнда приказға. Білесің, анау бала, Ферганская долина, выставка была глазами детей. Ондайын выставканы яптық. Панораманы япты. Анау панорама конкурсты бірінші ерін алды. Анау баланың япқан ішлері, мына бүгін Организация Объединенных Нацияда ашылы тұра. Анау баланың. Ондайын бұй художник олды. Сау олсын Мамут, бабалық япты бұл бала. Сау олсын. Біздер епіміз Өзбекстанда яшаған вақтымызда, епіміздің ақылымызда бар еді. Біздер мұтлақа қайтажамыз, яшайжамыз, доғыры ма? Мына бұл авдет yoluna сіз насыл түштіңіз? Емде Мустафаев дегенде еркезім ақылымда мұтлақа Аметханның образы пейда ола. Білесің? Бұл сыр дегіл. Наз олып та сіздің yollarыңыз мына бұл меселеге келіп тоқынды. Бакуда олғанда, бар еді ондайын бір меселе, айтылады ады по местам боевой славы. Мен солдатлармен бәрібір келем анда, анда да ола мына бұл КВН встречасы. Сон бірінші анда хабер алдым, что Жуковскийде Аметханның юбилейі кечі, елі ел. Ничох Аметханның бақасың, елына юресің, что находишь новое что-то. Дайма бір опасно. Тем больше убеждаешься, какая это гигантская глыба. Оның япқан ішін бақажақ олсан, епсі япқан ішін. Мына біз енді наз айтамыз. Если объективно подойти к тому, что он выполнял, то, мне кажется, на груди мне хватило мест для его наград. Ризагам Яза 4 золотые медали должно было быть. А на Умальде Андрей Симонов келгенде бірінші киноны яптық, анда официально Костерле. Потому что мына бұл Берия Новы, генеральный конструктор, мына бұл КС-1, крылатая ракета. Он ракетасы. Будто не электроника, он меншкайды. О бірінші айтқаны до меселен. Что мы его представили к званию 3-й звезды героя. Но получилось так, то-то, Усыбанау меселе кечем, анда недословно. Мына бұл испытание кечкенде, анда кече диверсия. Это не палатки в электросети дейкино, да, на самом деле диверсия. Аметхан ақыл бойына катапультироваться yapmak керек, ташламақ керек, уже все изделие падает, разбивается. Но бұны ақылына түсі, Серго айтқандайын. Когда мы увидели, что он падает вниз, как бревно, у нас душа ушла в пятки. В лучшем случае нам грозила Сибирь, в худшем – расстрел. Но Аметхан ташламай, хала анда да, анау айтсам сізде мына бұндайын отыра деп, ялан, даже бұндайын отырмачар есек, анаудан айлаңа ені да қыдыра да, заводить ап 200 метр хала ерге, мына бұл түшмее ерге, бұл заводить апада көтеріп кете. Серго да айтаван. Но когда мы увидели, что он все-таки завел двигатель, подвал самолет, мы готовы были его поцеловать. И вот мы его представили к 3-й звезде. Заседание Политбюро. Я, как генеральный конструктор, присутствую на заседании. Практически все члены Политбюро за представлением 3-й звезды. Почему-то против Шверник. А мол, Мальдева уже председатель президиума Верховного Совета. Все ждали, что скажет Сталин. Зашел Сталин, открыл папку и вдруг бросил на отца звериный взгляд. Он сознай там сызге. Отец выпрямился, щелкнул каблуками. Я знаю, Иосиф Виссарионович, что вы хотите сказать. Но имейте в виду, что этот парень не только испытал, но и спас изделие. А на Омальде Сталин текаран бошала, я это. Вы что, с ума сошли? 3-й герой Советского Союза, крымский татарин.
Это невозможно. Бірқаш еллар девамында біздің аэропортымызға Амитхан Султанның адыны бережекеділер. Doğru mu? Baya tartışmalar oldu. Бермеділер вейлі, ақрешінді да білмен бір шей түшініп шығарғанлар, ама о четте тұрсын. Мына бұл Афсуски Навароз деген сайтында ебет yazıq Амитхан Султанны Ахметхан Султан Лакец деп yazалар. Татарские активисты приписывают к этносу татар Крыма и именуют Амитханом. Бұл ебет ялан. О, біз оны именовать етмейміз, біз оңа өлі ат бермедік, о дайма озы. Adam, mana bu konu dan sağ selamet Eskender Umerov. Doğru. Ondan gayrı Moskva'da 4 adam, bu endi 5-ci bu şeyini aytkan adam. Амитхан спустил его по лестнице вниз здесь. Ama bu прям onu tutkan, bu конкретно даже tutkan он. Неге келиyor? Keli Амитхан ona da айтма. У нас не как у евреев. Национальная принадлежность передается через отца. Ты предатель деген. Чох уговорите, апа бинкери оно, брозы дегел. Оны КГБ'ге de çağırıp uговорить, апа oranda çok onu atacak olsan ondan mesele. Ama bu olsa kaçan ona ait, ты предатель deyim bana mesele için dayanamaya Амитхан ала bunu da aşağı ебере. Понимаете? А когда отец ходил там с протянутой рукой, где вы были? Да. Енді Қоңысқа келдің. Білесің, Амитхан babası, Амитхан Озы дегіл, 4 yaşına oksuz қалы. 4 yaşına dayısı baqa бұның. Рғаттайын baqa. Dayana olmayıp ekidani dosunен beraber kaçalar andan. Почти 2 yıl yolda olalar. 2 yıl fakat Dagestan'dan, Kafkaz'dan geçip gelip Kırım'a, Miskor'a düşeler. Normalde 11 yaşına bala bu. Nasıl ola bu tanışığı? Bekir ağa keli Miskor'a. Потому что Bekir ağanın magazini var. Bekir ağanın мастерскойы var. Keli anda bazarga. Mınamdayım bir nemesi korzinası var. Ya para koyanda ya ne var ne yok. Birden aylan baksa, bir balanı kovan am korzinada. Bas etirip tutabın. Aylana baxa, bu baba hırsızlığa ушамай. Видимо, пожалел, отпускает его. А бала кетмей. Son bu rayondan. Ya babam niçin ondan ayıp şey yapasın? Bu betine bakıp aytadı. 3 gün oldu, aşaşamayız. Bir Müslüman halkı yok. По крайней мере, o maldek Müslüman birden olsa gelip bir soradı ya. Bu Dagestan var, orada Müslümandı. Ya yok da ondan, bularının til tapamaylar видимо. Son Bekir ağa ava bu adamın özünden beraber evini zinato girete buna. Magazininde buna bu aytam alışveriş şeyinin nente. Bu endi Bekir ağam evine uçken adam. Endi как Oğlan yerine ola da. Oğlan yerine ola, doğru aytkan. Oğlan yerine. Ondan olsa. Endi büyük baba olgan son nasibe de olsa. Son baxa köre soray nasibenin kovun. Ya bu endi Bekir ağam kovuna ösken baba endi köre de onun ne olgan. Kızın beri buna. Bekir ağam evine yaşaylar. Ahmet Doğ'a, ondan arttan Fatma Doğ'a. Ну, Хачан Фатма, воспаление, называем татарча, воспаление легких. Она ondan, Оли, она умалде babası Тарсхай. Ana ondan beraber Baxa Koyu Bekir ağa da aytab, men anladım seni diye. Mana bak topede yüzümlükte, o şeyi kavup kada evler anda. O malde toka bir yüzümlük var edi Bekir ağamın yüzümlüğü. Onun evi bak şu anda yakında bir şey yok edi. Anda bir köşesine ev kurdara bulanı. Мына хачаншник, мына bu доска висит. Здесь родился герой и так далее. О, там он не родился. Он родился в Севастопольской 28, она их хатев. Анда кочи анда да. Анда енді Доға Имран. Она у емде оселер var. Так что Амитхан'ın babası temiz Крым татарча laf ете. Bütün adetlerini yapa. Существует такое два понятия. Де юра и де факто.
Мына бақыңыз. 65-ші сенесі. Дагестанда юбилей республики. Москваға келі телеграмма. Уважаемый Амитхан, приглашаем вас вместе с отцом на юбилей. Бұл өз самолетінен Москвадан Чикаговскіден келі бұнда Белбекке. Қоя машинаны, ала такси келі бабасына. Баба, біздің мұсафірлікке шағыраларында дегенде, білесің бабасы көстері. Мына орыға. Ана сізге ответ де-факто. Саяйдың бабасы өзін Дагестан ол? Язық, ама біздің халыққа келгенде ер вақыт ойлы. Мұстафаға, язық вақтымыз соңына етті. Біздер келіңіз өзара келішейік, мен белесем, мұна бұл бұтын тарихымызны мұтлақа яшларымызға, яш несілімізге бермек, огретмек керекміз. Біздер балаларына дайма сіздің музейіңізге yollarмыз, иншалла. Олар ем қатнар, ем огренерлер. Сіз есе тешриф бұйырғаныңыз үшін çok sağ olыңыз Мұстафаға. Сайғылы телесерджилер, тарихыны ұнытқан халқының келечегі жоқтыр. Шу себептен келіңіз епіміз яш несілімізге, тарихымызны огреніп, сақламаларыны мұтлақа ашыламаға тырышайық. Кенеде қатырлатмаға істер едім, бүгін біздің программамыздың мұсафыры, бұл біздің тарихымыздың сақланмасында, бұл yolda актив иштирак еткен Мұстафа аға Мұстафаев еді. Біздерінен олғаныңыз үшін çok sağ olыңыз, сөбетімізге қошылғаныңыз үшін кенеде тешеккүр білдіреміз. Эфирде көрішкеніміз қадар сағлықнен қалыңыз.